October ni song pasari thota ni sang ni somni pani ni Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong te in zawa in du sangna thaber kan buk le chau tun trum kan video hian barmaram tual chung in dona le buaina chanchin thar ber kan ngai tha in kan clear ho le don ani Burma Sipai Sarkar Military Council ten sarkar na anla kum khat le achan ve nu hian mi pui poi seilo mi sang ni zathum somli paruk an thatwa mi sing khat sanga zare somthum pakhat an man tor thu political prisoner Paul AAPP chuan thu chua siamin an talang he li si kun sang ni somni pakhat February ni khata tangin sang ni somni pani October ni som pani thlenga chinchiate ania chinchia mumal thailo tenen phei chuan sipai kutura boral hi alet fe antam arin om poi seilo mi pui anman zong hi October ni som pathum thlenga an chinchia dan chuan mi sing khat sang ni zaruk somthum pathum an ting towa heng zinga hian mi sang khat zanga somthum pokwa zela an khung to bok politics awanga thitura an chung thu rel to tang mek mi somriat pali an oma thitura an chung thu rel mek mi za somni paruk an oma tang zinga an chua to hi mi sang thum za somsari paruk an tling to bok Military Council ten sarkar na an lang nu kumin September thla thleng hian chena in le building an kalsak zong hi in zasari somriat ayat lem lo ani thu hriat ani Sagaing Region Moniwa District Changwu Township a Medachio khuwa October ni som pani khan Burma Sipai ten chena in somsari chuang an hal chiat thu tual chung mi te hne na tanga thu don ani tun hnai maya khinmon khuwa an hala Medachio khuwa chunga lut le in chena in somriat chuang an hal chetwa tual chung mi te sipai hlawin an ral tlan na sa hle sipai te hian mi an hmu piang an mana kongkala piang an dang zel ni in mungzua khopuya tual chung mi pakhat chuan a soi October ni som pakhat zing atang khan Military Council sipai jasari vel ten kho chung an on luta chena in somsari pasari an hal chiat tor thu tual chunga revolution pol changwu revolution ten an soi changwu khopuya Military Council sipai ten operation an neina tual chung in le lo tlan san ni tin an pung zela ral tlan te hian chomdol an ngai hle thu tual chung revolution pol ten an thu chuan talang October ni sari po khan Military Council sipai ten changwu township a khinmon khu a luchirin ei indoor pakhat tiamin chena in song pali an hal chia thu changwu revolution ten thu chua siamin an talang bok ani Karen National Union KNU Brigade 5 te control area Papun Mutro district a October ni sari atanga som pakhat chunga in khoi noina Burma Military Council sipai som pokwan thi Military Council sipai te le BGF tang kopten ral thum lianin kho chung an ka chiama wangin tual chung mi pathum an liam thu KNU Mutro News chuan atalang October ni riat khan Papun district a tumli in kana Military Council sipai panga anthia mi pathum an liam thu hriat ani October ni kwapo khan KNLA Battalion 10 Papun khopui ku sei khwa tum khatan beina Military Council som pakhatan tia mi som an liam bok October ni soma po KNLA number 5 Brigade 10 Luto Township a tum khat Butu Township a tum khat an noida Military Council sipai pathum an ti thu Mutro News chuan atalang Military Council sipai kut noya BGF Battalion a Lieutenant Chio Win chuan October ni som pakhat tlaidar khat le achan ve vela Dulu Township puka khuwa ral thuam liam pokwa zet aka tira wangin tual chungmi Notar Buei le Sota Kala me te an liam tu hriat ani hetiang vek hian October ni sari khan Papon khopui base Military Council sipai ten Papon khopui ni tlangna lam ka le khu aral thuam lian panga an ka chua zinga pathum kho chunga atlaka wangin kumsomnga pakhat mi mo mu chio a liam thu KNU Mutro News chuan atalang Myanmar mi puite hero state councillor Pi Ong San Su chi chu sumdong mi Umang Wek ne na tanga dollar noi nga le achan ve ala ka wanga eiru apu in Military Council 10 kumthum zel bangzu le turin anthem neta October ni song pani khan eru case pania case kata kumthum
a case panina kumruk tang tura chok rualin kumthuma tang turin an da ta ni heti hian ong san su chi zel tang tura an thremna zong zong hi kum somni paruk ani towa heng baka hian case panga hmason tur ala nei bok ong san su chi chuan kota an zona ti sual anei lo thu le appeal thei ani thu kota a thian hnai vai mi pakhat ne na tanga hriat ani ong san su chi kota ain lan tum hian a hrisena a that thu le tadina amamo tu te pek ani thu hriat ani bok Arakan State Muangdo Malama Burma Sipai border veng tu sipai te omna kem pakhat leya chu Arakan Army AA10 October ni som jing lam ma taka anlak thu hriat ani Arakan News Starland darin Arakan Army lamin Firfiak sipai Deputy Commandant Telin sipai somthum vel an ka hlum thu hriat ania sipai som pali po man ani thu hriat ani rualin Arakan Army lama po sipai then khatan thia mase Arakan Army lam atagin confirm thei ani lo chanchin then khatin sipai pathum ang chok man angin anta lang bok Muangdo Township nanta tlang le ngakhuya kho in kara om sipai kem leya chu Muangdo Malama tin bola tayak kon le tiong pia khwatenen ai hnai hlea chuta chuan sipai lama lut border guard force te anom thu tual chung mi ten an soi Arakan Army thu puang tu khai tu kha chuan tu kin jing da li vela in ka na nasa taka chuaka chu leya sipai kem chu keni Arakan Army lamin kan la ti hi dika chu tatagin ral thum le puak thei thil thanem tak kan khoma chu baka sipai man te po kan nei ma se kan sipai man te le ral thuam khom li skim chang chu kan la dong lo ti in khothlang chanchin bumi te asril tual chung mi pakhat chuan chonhulama military council jet fighter pani ron thlokin anon kableta jinglam da thum vela tanga intran ding kan ria minute samli panga vel anin kanwa jet fighter aron thlenga chu minu chuan lai pui puak ri chia kan rato chu kem chu hal vekania akang chu hlo om tham takani ti in a soi Muangdo Malama Arakan Army lamin August ni somthum khan mel lungphun number somlia border guard force BGF camp September ni som pakata light infantry battalion 352 camp le September ni som panga mitai khobula military council ral thum lian dana camp te chulak sakin tuna BGF sipai ho omna leya camp chu anlak sakle ani August thachunga Arakan Army AA lamin press conference an ya po Muangdo Malama sipai camp pasari chu military council sipai lamin an tlan che san thu anno soi lang to ani Magui region pau GPR khuwa Burma sipai din sipai gang anti mai pio so thi mi somni pasari te chu PDF a anin pek thu Meyang Township PDF sipai pakhat chuan a soi Pau Township GPR khuwa pio so thi poljinga mi sompanga mipa sompanga mechia sompani te chu October ni riat khan Meyang Township PDF a anin pek thu don ani pio so thi te PDF ke ma anom tira phone sim card te da thatsakin dokana hunchi phone mangin an chung te an phone thina an riselna atra a an duna penga an hroi thule damdoi manga an enkol mek thu hriat ani October ni thum khan Magu region a Pau Township GPR khuwa piu so thi camp chu PDF ten lu chidin an kapa military council sipai le police som pasarian tia piu so thi mi songa pathum anmana military council sipai le police an tlan chuak nual bok anman tang mi somnga pathum jinga piu so thi mi somni pasari te chu PDF nena anin pek thu hriat ani Mandalay region Madaya Township a khochung ten fai na thok mek military council sipai motor pathum an bomna military council sipai thi le liam an omnual thu Maha Revolution Battalion a thunei tu pakhat chuan Yangon Khit Thit Media Group asil October ni kwa khan Kayau Data Huale Alpha Cement Factory Military Council sipai check gate bul Madaya atanga Mandalay lampan Military Council sipai motor pathum kalta chu Maha Revolution Battalion ten bong pathumin an beya Military Council sipai thi le liam an omnuala azat che hriat ani lo he in beina wang hian Military Council sipai ten an tong pong ka chiam thu Maha Revolution Battalion ten an thu chuwa an ta lang Second region Bamok Township
Banmau Mioma Police Station chu KIA le PDF tangrual polin an bea Firfiak Military Council hnoya thok police som pakat an thi thu tual chung PDF Banmau Revolution BR nena tangin tlai ko hnuwa thudon ani October ni lia KIA le PDF polin police station chu hwal betin an kapa police thi an tamta ka wangin Military Council sipai lamin jet fighter mangin an chang leta kho chung mi sang chuang an tlan chia jet fighter atanga silai muka chuwa puakin chena in tam takate kanga kho chunga chena a thlenna sat hle thudon ani KIA le PDF tangrual polin an ka hlum police som pakhat terwang chu police station ponama chuapui theilovin arukin station compound chunga phum ani thu Boundmark Revolution BR polin an soibok Boundmark Revolution BR thu chuan thi poa aru ka thi ngai Military Council ui chau ho ani October ni lia Boundmark Police Station chu keini KIA le PDF polin inti lumnan kanwaka pa sipai som pakhatan tia sipai sarkar chuan he thil thleng hi thubo atum tata an police thita te ruang po aru kin an phuma a vuina hun sar chu mioma puithiam pakhat kovin an man tirani ti in an talang US atanga local zai thiam Rebecca Fan ai chu October ni som pakhat lai lamda thum khan Mizoram lengpui airport alo thlen thu hriat ani Mizoram atangin tlomngai pol intel khom network for Myanmar IDPS le pol rangten an lo moka zai thiam nula Rebecca Fan ai hian Myanmar ral tlandetana humanitarian aid pek chuatomin na comparison project ti hloting tura local ania Mizoram a chorkali vel achamanga district tena ral tlan kema kalchirin tranpuina chi sang sang pek atum thu hriatani he project hi Mizoram atlomngai pol sang sang network for Myanmar IDP Mizo Zirlai Pol Adventist Hospital Chin Health Organization Chin Dairies Pol tenen tho hu an tum thu don ani network for Myanmar IDPs Pol huam chunga hian Youth for Myanmar MRRCM NUFDM Kalei Crisis Support Team Human for Justice te matupian le tlomngai pol te antelani he project in atum te chu medical clinic anmamo eitur thomhno le thil dang pek chua health seminar no pangtan live program himom tak nei tumani zai thiam Rebecca Fan ai telna charity night live concert thi October ni somthum pakhat sang ni somni pani zanda saria vanapa hola nei turania zai thiam lar tak tak guys from Chin hands tin line salai chung omi angai teile midang te an zai dona Myanmar idol Benjamin Sumpo atel don thu hriat ani bok ole atomnan viewer ta hnen angen na hanje vele tiang kan channel min la subscribe saklo viewer ta jinga khan inom chuan min lo subscribe sak ve ngai turin kan an som chuwa kan video upload tharta in lo dona in lo mungal zel theinan in tan pol samjong nan notification bell kha in metanga ola in da don ya